Hello, Studio4 OneMajority mia pina. Pisa ma haim nazu dogele. Maigu video aija anui microphone lui design chigara kanang bekyat lamgarangagu zai anui microphone lui design mikwan rup iba zai mikwan rup iba deule le zai mikwan rup iba aporuna nui rang le aija apo concept apo lamga aja zaina rangai rangjina apo video aja leugai le raibiga anui microphone lui design mikon rup iba hangruna chak le sisa mikon rup iba hebeza mikolen rup mi chi len chi osena seulei seu I heura design ana sap nde magradele raibiga rangine biza aiza sap nde gaibloga problem plana lamidle miko gu frequency microphone response te raba ku spectrum te chang ta diba ai langwida ka samgo akwa aija isno ka I aigna dewaina akwa ka lei diba mi linking lo agu setting EQ te bamba pluida te klei makoda te klei bilele ja chamta tiuda ja aiga ka apogu distance aja half feet ninge lada aigna I deuta kaina wala me wongda akwa ja chamta tlen ka ja ai na ba deba ja apo deuluza chira hangteuza fit volume ala me gain pe rame feather chui hangzaina feedback aiza wangdai buda inka ina wangdai ka akwa coupling ba ka sangbai jango daile buku advantage plan langwi sabkan na ba my source is a source ta microphone na akwa lugut kuda ja microphone ta ga source kan na ba ai pogu advantage ta and the call loja na kunu karangumza microphone na mikwa lugut rabab gu frequency pa response te rabza full pa lungam ludle hedi bloga I get te zaba makau mixing te zaba makau hanga advantage plan lamwida alama pa EQ te rame compressor apply te rame mata ko ga pa te iuda zaina speaker pa dain leiza mikwa za nchi uda mikwa za king linking uda le de di luza tem chi lok he loga feedback wanga ya popewa te chi ma khome popewa ka thei lu jam ge ga me agu me blaza rang ble plan lang bile ja kwanging pa ga te pe ne pirim maile uila ma sa ja sabam pe zona pi makle naka I guess samza na bya kon chi chakla de wai lu ja la ma na kwa pen chi te na feedback wangudle aiza compulsory problem bamba jina microphone lu ja na deulu le mi kon drop ka ba hebu concept ka anui kai magra le hebza microphone lu ja na pogu aspect ya technical aspect ya irangu chi pauza anui pilu luira zai microphone anui te ja na sap nara samsa do lakti bugum za makla kanju microphone taigan nara hele 6 inch ria na se zawang lu sara le pauso nam ka I 6 inch ole nala le chi in te ni da bam zai na alam ne le control te yuda ja ngai pat ngai go thei loga adjust te siap le lamwi aiza samsa maram le chi ga na lui design na lui me le ja pogo aspect chi ga ra kanang ba aiza mamle anui ramga anu area ga herada program me da ko wang na microphone ni tai ga koi na bina samde bi di ba microphone te wang na bi pa za samde bi da ko se tam pya le microphone te lo gwa bam ramaka ga ba dau di thak te ja adjust te da le ja chi ja pa ko I maka feedback wang da la complain nong da da te chi mak jin le ba aiza apo concept aiza singme bi zu nam bi zu anui microphone deule le mi kon rup iba hebugu lungning za bamaksa microphone bam zaina microphone tai wang na lu sa samsara de le bja nui chi ai kle bja mai po video ga lang kyat te za rangane le ai po za na sap na di gap zaina sound gu problem 100 ke at least 60-70% na solve te di ko le bjing na aiza nui chi de siara sau me nui video ngau lum ne leja rang kli ga ra chi jam ni lubi leja rang de si ga dai ra de le pugu technical aspects ai leja rang mi ga zaina ching me leja perim ba chi gu mi zeu sia bji gna ren mi kwa se bji gna sap na gai kang
hình ra rau ra sam đều đi lem lấy bây giờ hiểu mắc rằng cái pelam aja rang mizun gai ra dele ba apo video kan da pi gai jam haim na zo so rang tawle zai ka technical aspect kya kyo da luiza na mi ko i ba mi ko drop even mi ko na drop i kam zabangule drop i kan table ban lubui echi ga anina pi ra ba professional microphone anina lui design na 50 ohms to 600 ohms 500 to 600 ohms go nominal impedance bamba microphone lui radle samdaga aija GTS TK 600 le aiga ngau me deuna ngau la ko me aija GTS go dynamic microphone da entry level microphone le aija pogu impedance aija nominal impedance aija 600 ohms ke langwi sisa pogu ohms nam piama leja hum piamaka leja kadaba microphone aiga AKG D5S apo microphone ju compare to design ana apo GTS kana hubi da pogu impedance aija e design ana apo pe na wi po pe so ibi guda e belang mile ana aiga apo pe aija surgu SB 100 heda sur SB 100 apogu impedance aija internet ke pi loga 600 ohms malangile japogu nominal impedance aija hula le kela le aija ibra mana pakang bongda ka classic teba legendary microphone sur SM58 aija pogu nominal impedance output impedance aija 300 ohms ninga langile ja apogu microphone aija 75 ohms ke langwida aija condenser microphone na Behringer C2 professional microphone quality iba mikwa diawra ba chira ba ana pogu ohms aija naguda si pogu explanation na ka pe da jana boring te diuda hebjegina si pogu explanation na ranglaka ju anui lui design pogu nominal impedance aija 600 pe re atamagra maza 50 to 500 lungki bamba microphone anui pira le hebja raine le plamana apo microphone run maksa mixer ga gudai jana aige pogu preamp lamile mixer ga gugap loga microphone gana good pa signal ju pa amplify te ranga aige electric circuit ket lamile siga pogu lot impedance da maksaina pogu input impedance mixing console ga bamba lamui sipo kana go ratio aija 10:1 ratio aige samju kare design na apo alama microphone ga ketra 10:1 go ratio ga pogu impedance aija pira le every bana mixer gana huluza microphone ga microphone ma pogu impedance nara hele local go microphone ma ko microphone ma ahuza me matsana stranger me ko beta 58 me ja impedance ga daizebam lebe I pima ka lejo hula le singda pa mi seble na impedance hule ami microphone bizena mi pa mi sebi pogu nominal impedance aija hubi go means quality ga microphone da chija even we see le gain staging te lakpa aiga mixer kan to kaina chaina chui hanga ni ta ti me mosa nugu amplifier ga rogap kai loga volume chaina kre hang te ga ni ta ti ba ja microphone go impedance like hu plus chi ga amplifier ga bamba pogu circuit go lot impedance like hu la kana na hu gap kai loga mi kwan ro bam lui de ne leja impedance kana da hu le e loga signal ja power ki intend bi je na ai lam na pe hang ke do lak le pe hang mi la mi kwa ja quality sia he ja chi ge zal bam le ja chi pogu disadvantage na impedance kana hu da mismatch matching te maka he ja na amplify te lu ja speaker ga lang pap loga main te ja high frequency HF gu speaker chi anuina twitter he ja pogu coil aja thau di ba bam le plamna high frequency kwa siau ba chik para bugu twitter jana magu impedance was power ke jan nang mak pe na alama microphone le hu
amplifier gulai hu ba kanana hu lang go ploga chipo Twitter thodi di ba plan la da anu go area ina ta kai ba ka sa saram ge te abram ge Twitter thodi ye dum thak te le me je ka le bam bram bam le bi ji kina lui design apo gu chuk cha chimau le ja agum he de le be ja chaina chi ga rang ji na microphone go impedance ai ja nara zaina mixer ga bamba pu lot impedance aina hura 10:1 go ratio ga bamra beja aija anui chire le beja rangai nei le sau go makau na anui ramna rama samga me manipur nagaland ge dai lungja me rakyang na hang me society hang me prunrun hang nei lu nei me beja microphone lui bigya guide te ga nei ba lu nei zaina na studio 4 OneMajority ju contact te lu bi le beja aiga agu WhatsApp number pe la mui apo ga text te ga lu bi agum le he zaina ina ngambria ina chibria chuja guide te lu te ga view le be rang taw le sound go equipments lui bloga di me chei me ko lui nei ba bam design ana chuja nei le nei to lo best deal za anui haimena mizat me miramana hanga irang gira bugu deal hanga feulu za pui pe gule blaze lambe pina Studio 4 OneMajority lambe pina bi ga jam haim na zu za rang tawai le jam mekke ina te ga gule ma kan zu ina chiberia chang ma gya miram na jam na rama laman ki ram pe ta ina lui lu za mi zu chuo bi me da ko te ba kuma plan le pa chalang mi da siab le i bang te lu za te ba ma sai na online ga lui blog ga warranty cover te ma pa sia di te do lak pa miram te lu bre te chi lu zo bi me da ko case plan la le agum agu daw mak rang jigna ina ngambria ka alama studio be pina contact te luza lui bi ga guide te ga ranga chagu makau na te ga nei za na lam ga lu bi le blaza rang tawai le ja lam raw ba te mak sa text le te ga lu bi email le liza email le za video gu description ga kai lamwi pasana Facebook ke leja contact te ga lu bi kan nang ba ja kana kechu nga za bam rang je gina ai ja apo video ai ja te ga le ai ga ina mekke nongmi so chi le he mak kan ju pe game ba kan nang ba nui lui bu lo ga wang chang lak pa plan bam bam je na ja rang toy da mi heura na plan ki ke jan sum gai sang hariak dai je lak main sum gai lu ja te wang bloga mi kan ning ba wang chang mak ja psychologically milung sui disturb te za I can sumai lo agum hem ba be za plana bam bam le si jina agum ba hem mak rang jina technically ina kchi ba chang ba ngai lu ba ria chang ba ngai gu le be za gai te gu le be za rang ai le aina sound gu lam ge chi de si ga nei ba course lam ge ma sa na recording te ba ko ga chi nei ba bam sai zu nei ga lu bi le ja sound gu course leja peja lamui le si jina private bi sai zu churches rama bi sai zu ja contact te ga lu bi le bleja Studio 4 OneMajority lambe pina ja rangai le ai ja video hello gumza interesting te video maka leja information anui chira kanang bjena apo video ai ja le ga le haimina pe gai bi jegina to le pe ja bam ga param ga gu go rakyang na ga ni mi ja ni ra le ba rang tawi le ja merry christmas haimina zu salam Studio 4 OneMajority mi na pe gai de to da